džematli ovoga džemata priđu okolo ovako kako je i da se pripreme za presjecanje vrpca, da uzmu makaze, ali da ne presjecaju. Molim vas da priđete svi okolo, mami nek ostanu na mjestu. Priđite svi. Dakle, pripremite se, uzmite makaze u ruke, sačekajte, čekamo da priđete svi. Nema da tu 10 minuta, mogu ruke proći moje Molim vas, oni koji nisu džematlije, dajte da damo priliku sada džematlijama ovog džemata naprijed da priđu. Nemojte ljudi preći se, oni koji nisu nek jedan korak nazad naprave, ima mjesta za sve nas ako mogu. Naš narod čeka iza lijeka. Ne molim trećenog naroda da se skloni. Evo ovo samo da prođu, ovo je naš narod da prođu. Vi odate nam, možemo li udati? Prođi ona. Stani. Ima jedna strana.
Kad ima ovdje u radu. Tačno ovdje da si ti masti. Makazi, da, makazi. Ti samo slikaješ. Jel ti samo slikaješ? Gde mami? Gde mami? Molim vas da se čujemo, nek priđu džematlije. Imamo vremena. Dajte malo sabura još koji minut, molim vas. Molim vas, na desnoj strani nema niko domaćih džematlija. Na desnoj strani, priđite. U redu, u redu. Molim vas, želim vas, jesmo li spremni? Čekamo još. Jeste li film lišli? Molimo džematlje ovoga džemata da priđu, slobodno da priđu, evo desna strana, lijeva strana, ovdje. Ima još ko treba makaze. Jesu svi prišli, jesu u prvim redovima? Molim vas, priđite još malo. U ime uzvišenog Allaha Đelešanuhu proglašavam ovaj objekat otvorenim i vlasništvom ovoga džemata Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Uz tekbire prerežite i ulazimo u džamiju. Allah!